memo akwa ba meda se de edru so no ye bedwam so kase ye da se wakan ye ho nsem na do so pa de obete no ebi ene se ababa ya anasa abaywa ya na wokọ abrigel so abeto dwase wa free mo no adom kase ye ne papa ya ne nsoro wate atwetwe nkomo sanso na Accra High Criminal Court 2 no wo mo akwa asetena hye se nkwada me no na anu ada wodi wo yonko awu no wasem no watu ahye bosumi ewumi ne de to so aduonu nwotwe we ne nsem hodo bi anam de so mo say bedwam so kase de mo live on DSTV channel 280 Go TV channel 119 Facebook no Adom TV extra wo hia me a frame anoche wa ba ajwa say 17 nche mo no me de to aso na no kwase da na beto dwa say abaya ba ko mfinhia edunsia na or from 1 ewo Abrigel Senior High School ni din eni Stacy Ochre wo free mo na ne papa kwasi Ochre ene ya ma de boni Selassie amu atwetwe nkomo no che so wono mo a na school ni mpanimfo friends ne ba ne yade enti wontu ana mo mefa akwada no kwa yaresabia na wa brother akwa no kodo yaresabia no na dokotafo ka che de se ne ba no wo free mo emu nche mo to so amwatini ababa wo di mfinhia no edunsia okusuku Abrigel Senior High School or form 1 ha course a oridi wo ho any general science kwesi de twa mu ne nya nte yese ababa we etinananom e won sedo ene abepimu e wo Stacy awofo fie e no mo bedi nkomo bisa won se ebra wono ko pimu wo suku mu wonom no e komodie ben de course na sen na wono de asemi e de bo wo mo de sie ni na nese ama mani ni na kata mi hu de me ye no Sunday, that was on the 4th February 2024. You see, I mean, I call B, Mamfa. Another call, Sabai. So now I thought, say, the same call, no, and different number, Ephraim. Now my brother, now ye pay. When I say the same number, no, I frame my wife. So I thought, my wife peke, or peke, and na house mistress. I say, oh, yamra na yamefano yebano na nebano yebano home fano. Na say, yebano home fano. Me babe fana. Me de no coin. I'm not a herbalist. I'm not a doctor. I'm not. We know anything about it. Kakra no masafre. What do he? Na say, mama, aden upese mi wu ana. Because, brother, could you believe say I drive from here to I use 34 minutes. But could you believe say we could do a Abrigel school one no because no baby me cry there say I talk say yes normal sickness be in a frame into me but was me family bent me kwa family ba na me deny den aba ko ya me hu say me yere no me di soon fuck and bro you soon ba let me be a man so me mu ya fi me ko so me bayi mu me ba no da form o school premises o na madam no tene ho na students bi atwa no hia na madam no da ho na me ba no chese so no tunu nse wo awi ntu tete kwashi hospital true hospital ho no ma ehu ya nse me be ya giant so bi agumanu afọ na doctor ba ko tie me no se o ye be ma nya botre oba no wo into health insurance na before na me de me ba no kono o mo request they say without health insurance o munti menye me ba no. What is the purpose of that health insurance? What is the use of it? Ti ade na me ba no yare no school no entimi amfa me ba no anko hospital ansa no ma frame me na me kwa na wo frame me no o frame me agiden ya ma le bay abale sai mama bi ba ya kan sana ya basi abasi ni wa yele mo ko sawate Stacy papa akwesi echirima ade ohwehwe ma ne ba na se ne ba no benya atentene ne enti me ba na se me ma wiase ni na hu de ekoso e wo school mu ho se me gina hanom e kan bibia me yo trofo ade a me kaya na say yes you be provide you be provide we sorry madam na anya de you be provide adaka you be provide ambulance na intina school no ambulance and so more access a metimi provide ambulance ama dead body
but mo ntimi am provide ambulance am living ebusia enhye den yemfiri sansem ni mo na yen konsem foforo emu afi etwa mo na beto odwa se ko ga north abokope a enkwada mienu wonom ade ewu na wonsem ni kopie mu Accra High Court ye criminal court 2 no na empenifo tena asoro ma hye sa asem no wo mu atu ahye bosumi aye wo mu ya ne da ye to so aduonu mo hye enti kwabena ka ku se ameba ye wo fia ho a na mo hwira aho de ba adwira musu mo hu de ba bi na nyinso afiri mi wase ongu de ba bi musu wo me na be wo de ba bi na musu kan wana juma ya mate makan wana juma ya mo de ba bi na musu High Criminal Court 2 eto asem no ahye ogefo bosume wo miane da etoso aduno enwotwe ese won san emfa enkwada mienu yi emegina court dem ahwefo beka ya mebusume ewa fie twamunim enadom kase ebo amane se abamu a justice akako enipa bi a wonem ebo fipam ensusue no ene se womabo akwada ne tu akuno womhu amu no ewo tie kase no na akwada no etekrema eni nanum enam so ema posifo echi enipa nan ni abe kamfra ya wono eye real estate developer ene ne yire agya lad ene womo ema emamu a mienu a womo enya emfie no edu enwotwe efiti sabre no ebesie ne asenie akoso saa na ene kotu hye no Peter Osafo ene justice a wonye ne baby kono epapa onya dum kase ekasai ba ne de kosi ya na se asem de omo freye na omo frɛ no mo pa kyerɛ sɛ papa no lawyer na ho mfa no enti no omo ma obi be hye na beto no se case no ni mo ho bibia enti omo ode to judge nanim ama judge na gye atom sɛ sa na tie dia ye ma na mere kakra court asɛm no de ye bintu ye sa danti ye ni mo sɛ ho hyehyɛ bet ya sɛ obeba obese wadaje mun lord fe nipa bedi wachi na de na obeba na ya mfra ma ehadwen mame amateria eye justice ne nanaba ne mame asifi enye busuefo bia eba court ene no sreye ese asenie no sedia ekono enkontem sa wo masese mpanyifo enkeka wo mo ho iti wo kwa abofran ne mame wo hwa bi onyime bi abiyon ka bi mama pa wonja hoda won wonzi ne wi mama kuma tomiem ba de bia be ba be bolol fe no kono aba tie pomo chewa asemo no mon kan yie man na de bia be twa kwan be kwa ba saa no taze ha dwen kakra sane omo ye se me ba na yanye omo bisa na makuma tomiem sane omo ye yemfiri ho ne enko oti mantem no emo na adwadifo nkabomu co traders association yo won kwanta south e dia de sedie ato interior ministry nanim se o hye na curfew ye da wo mo eso efiri anwumre no num ekopema no pa no nsia no dwadie pa sanse ekrom ho hye krom ye krobi anka anwumre nyina no wo mo ton nuane ahodo wo mo afro hye ahodo no se adwadie no ekoso nanso essence a wo hye na nti amo adwadie ho nsema ye basanti e be yanka ni moni bia mpanifo hwe no anya nsachaye wom ema wo no Adom curfew 5 o'clock no I was see a park figure be 3 no school kwalanya be adwumanfo o meba beto ne makro beba ne apon ya ho tie om so chion amafo kita loan sika na dididwa enti aman se bibia nkoso nti saa ne man nti ye pese aban yesra aban se aban be den be hu bibia man na obepegemu akọ bia ya obehin ha yen se Jordan beto aniama enyandu 3 ye packet enyandu 4 ye packet e bia se be wo packet ti se mi packet na me bia se a wo baba batuma ti yesram ya famoto denim se mo boy e ban aban na mo boy Nkwanta South Divisional Police Commander Chief Superintendent Michael Esiedu ena ejina so ye na nemu eje eniema adwadifo edeba ye na wodi tu dwasa posi adwumayeko ne bambuko awodo eye de betimi biya sebe ya asundwe ebeba nkwanta ne mpotemu ipese mijira mayonkufo yedim na mekase eye mfet ye ni so asa ye ba ye bi nsida eye enda na ye de edikan endi yadoma se
yɛbɔ mpa sɛ nyame hwɛ mo so ɔmɔ ho ban na ɔmwa na asumwi a yɛhwehwɛ wɔn kwanta emrem na ɛba mu a yɛn nyinaa ne mu ase abɛhyia sei na yɛato nnwom sɛ de ada nyame ase ne aka sɛ dwadifoɔ ɛnka bɔ mu kuo mayɛ adeɛ ama asɔ polisifoɔ ani Enkra kropon ni nyina mention assembly ya Accra Metropolitan Assembly no wo mu chemu a wo niam ahodo ogu akwamru wahwe kwan obefa so agigi sika no ne yetoto nkakra kakra wogigi edwom de ne nyina de sei no wo de kwa be fontenten fidi kwan so de o kan se digital revenue mobilization na eno na AM mpedinfo kire se no bebo apa ama won sika wogigi no esan se da mo fidie su nti obehu ne dodo na akonta pefe ni akontabuo ye mu da ho akoso won sika sem to ne hemo beni nchohie nte jalami ni esanegba mrie ye hani no hihia kachi kwa amepe to edo amesumo amewo ejake ke amewo me ni ba collector ameke hawo ewo no wo ba mne ya ta o mini strategy bi amemba fe digitization beno na cho na pay to le ehehia aka wo baba no wo ka ma ba pe ko ni wo twa meme ficho bona fe ni amele bona mba wo to ameha eno achi Adom kase ni dwadifo bi twetwe enkobo busa wo musa so eto otue ekwa ba fonten times we wani je ho ana o kire musa ampa eya na mompa ebeboa amomanfo enya eyamemu arehemu ni ahotoso enkrofo na gigi so mo gigidi enti o mo ba ye dwane enti we ya ba ya I said, "Who light? Wow, mobile Cisco button. You're fine. The best mayor. Okashi. Want to win by show. Men and baby, me car say, cars and a park at Chum. Or move a chumwa, or munji or ticket in Musa and Quabao. A man not to table soon. A big charger was casting their white store 3 billion. Yanko my Ghana Yamashe Bedwefi, Adom Cassia and Ban, then he was say Chairman Sabons in the Den Samutu Jatrese. So be per se will pray Marshe Bedwam de Brenois. So more quack to our crowd constituency war. No more you be as parliamentary candidate. Say, Amanyokono, a moon pedding for the dear Nimo, a Badwam Pessia Hood was one. A big catcher parliamentary candidate aspirant. They say, Ye Joka, and I ye Joasase. Nti sa masa wo kwa kwapri di bia bia tesa na woni sika da dem a wo de be checka na ansase a necessary di bre no anya de se obetumi apribi. There is any place in this country where from the person's place of residence to the constituency center where elections will be holding, the amount involved will be, that is to and fro, will be 500 cedis. I'm not too sure of that. That is moving from his place in the constituency to come and vote and then go back. It will cost more than 500 cedis. And yet what are we seeing? So if you are seeing or hearing about figures above that, then there's something wrong. And we must attend to it. You squeeze the person. He brings palm wine. You tell him or her that palm wine is out of use. So please, can you bring me whiskey? He brings the whiskey and then you ask, but I may get drunk when I finish. I may be hungry, so give me money. And so it's translated into cash in an envelope. If you do that, and the person gets elected, he or she is fortunate for his party to win. He or she is fortunate to be made a minister or deputy minister. What happens? He will make the amounts that he has lost. Let's not pretend that we don't know what is happening. But increasingly, you guys are also helping to glorify. Yenya sanse mi so na bedwam kase ya me de so wa no pe me fa de nyidansi ye dan ye wa bai de bon krata no na poso ye online portal so nsem ebeto aso wo hia me a e ya frɛ me anoche wa ba ajwa se wa bedwam so ni ye basese ya